Imyaka magana n'ibinyejana byinshi bigiye bitandukanye, intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda irushaho kuzamuka ndetse yewe ikegera n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari. Nta gushidikanya abantu benshi bavuze neza ko igihugu cy'u Rwanda, Burundi, Tanzania ndetse na Uganda bamaze kwinjira muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibimenyetso rimwe na rimwe bitajya bigaragara, gusa kuri uyu munsi nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ubwe neza, ahamya neza ko ngo mu kwezi gutaha ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba kuzataha. Ibi ntiyabivuze byonyine gusa, byakurikiranye n'andi magambo yagiye avugwa n'abandi banyapolitiki batandukanye ku ngabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa, ku munsi w'itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 hakomeje kumvikana inkuru hirya no hino mu gihugu cya Kongo ivuga ko bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bagerageje kwirasa bakiyahura. Ese ibi ngibi koko nibyo? Uyu musirikare wapfuye n'aya mabanga akomeye yari abizeye y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Benshi bakomeje gushidikanya ku rupfu rw'uyu nguyu, abandi bakavuga neza ko niba yaniyishe cyangwa yirashe bishobora kuba ari itegeko yahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cyangwa akaba ari itegeko yari yahawe kugira ngo atazamena amabanga yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni munyemerere kuri uyu munsi tugaruke kuri zimwe mu mpamvu zikomeye zatuma umusirikare ukomeye wo mu gihugu nka kiriya cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyahura. Ese nibyo koko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Bizagenda gute mu gihe Leta ya Kongo yatsinze runo rugamba iri guhanganiramo na M23? Ese nibyo gutsinda runo rugamba bizaba ikimenyetso cyiza cy'uko Kongo itsinze burundu? Urugamba rugeze hehe? Mbibutse neza ko ihari imirwano imaze igihe kinini gitandukanye, abenshi bakanavuga neza ko ari imirwano ishobora kuzamara igihe kirekire, byaba ku ruhande rwa Kongo no ku zindi mpande zitandukanye. Muri rusange, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane kiri mu mugabane wa Afurika. Iki gihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa nk'ibi bitandukanye, gifatwa nka kimwe mu bihugu by'ibihangange kandi igihugu kidasanzwe, byaba kuri Kongo ndetse no hanze ya Kongo yose muri rusange. Kugaruka kuri byinshi biri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigendana neza n'ibikorwa birimo guhangana, kurwana, kudasubira inyuma n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Leta ya Kongo kandi inagaragaza neza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo cyohereze ingabo zabo muri Kongo, kugira ngo zino ngabo zikomeze zirwane kandi zitsinde FARDC n'izindi ngabo zikomeye. Gusa nanone Kongo ntabwo twabura kuvuga neza ko igihugu cy'u Burundi gikora ibishoboka byose kugira ngo cyohereze ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mwanya wo kujya kurwanira Kongo no guhindura amateka y'igihugu cya Kongo yose muri rusange. Ni igihe kitari gitoya gishize aho intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda irushaho kuba intambara ikomeye kandi intambara idasanzwe, byaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi mpande zitandukanye. Ibi bifatwa nka kimwe mu bintu bikomeye cyane ku mpande zose. Ibi kandi bifatwa nk'intangiriro y'intambara, byaba ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku zindi mpande zitandukanye, aho benshi bakomeza kuvuga bagira bati niba intambara ikomeje kugaragara gutya bikaba bigeze kuri uru rwego, intambara ntizigera ihagarara n'umunsi n'umwe, ahubwo turi mu ntangiriro z'intambara, aho benshi batekereza neza ko iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo irangire ishobora kuzajya mu bindi bihugu bitandukanye. Abandi bamaze gufata iyi ntambara bahindura intambara y'akarere k'ibiyaga bigari. Uburyo bwa politiki n'imiyoborere, benshi bakomeza kuvuga amagambo akomeye cyane bagira bati niba koko Kongo igaragara nk'igihugu cy'igihangange, ikagaragara nk'igihugu ishobora kuzahindura amateka ibihe byose muri rusange, reka tubibutse kamwe mu tuntu dukomeye cyane kandi gashobora kuzatuma Kongo igaragara gutya. Niba kino gihugu gikomeje guhangana na M23 mu buryo bungana gutya, birasobanutse neza ko iyi ntambara ishobora kuzahinduka intambara yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi cyamaze kugaragaza uruhande bariho muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta kabuza n'igihugu cy'u Rwanda kigaragaza uruhande bariho muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba ari uko nguko bimeze, ni zimwe mu ntambara zikomeye ziri kugaragaza umunsi ku munsi ko ibintu bishobora kuzahinduka cyangwa intambara igahindura isura. byaba mu buryo bwa politike, byaba mu buryo bw'imiyoborere. Kongo ni hamwe mu hantu hakomeye ashobora kuzagaragara neza ko ibintu bizahinduka bitandukanye nuko twebwe twabitekerezaga umunsi ku munsi bwije no bukeye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo yivugira neza ko gutsindwa bidashoboka. Ni mu gihe kandi n'uyu mutwe mu 23 uvuga neza ko gutsindwa
bidashoboka. Ibi rero bitanga urugero rwiza rugaragaza neza ko byaba ku ruhande rwa Kongo no ku zindi mpande zitandukanye tsindwa iyi ntambara bisa nk'ikigeragezo kitazigera gikunda, byaba ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku zindi mpande zitandukanye. Ni munyemere kuri uyu munsi mbibutse neza ko uyu musirikare wagerageje kwirasa yari umusirikare wa FARDC. Ese bigenda gute kugira ngo umusirikare yirase? Kimwe mu bintu bishoboka ni uko hari amabanga akomeye cyane ashobora kuba yamenye, bityo bikaba ngombwa ko n'abakuru be cyangwa abamukuriye mu nshingano bashobora kuba bamenye neza ko ayo mabanga yazi, mu buryo bwo kurinda umutekano we cyangwa mu buryo bwo kudafungwa uyu musirikare agomba kwirasa. Ese nibyo koko uyu musirikare yirashe? Nubwo amakuru akomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bamwe mu basirikare bakomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wirashe, naho bihuriye ukuri kugaragaza neza ko uyu musirikare atigeze yirasa, ahubwo yarashwe n'abo muri M23, bikaza kurangira bavuze neza ko uyu musirikare yirashe kugira ngo akomeze gushyira icyasha kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ngabo za Kongo zose muri rusange. Uyu mukuru gutinywa kuvuga kandi kugaragara neza ni uko kwirasa k'uyu musirikare n'ahantu bihuriye n'ukuri namba, ahubwo uyu musirikare bigaragara neza ko kimwe mu bintu bikomeye bishobora kuba byamubayeho, yaba yarashwe n'umutwe wa M23 bakaza kuvuga neza ko uyu musirikare yirashe kugira ngo bakomeze kugaragaza ko ingabo zo muri FARDC zitangiye gusubiranamo ubwabo. Ibi bikaba ari zimwe mu ntwaro za politike zijya zikunda gukoreshwa n'imitwe nk'iyi ngiyi kugira ngo bagaragaze neza ko ari ukuntu ibintu bitameze neza. Gukoresha iyi ntwaro ya politike isi yose ndetse n'amahanga itangira kubona ko igisirikare cy'igihugu nka FARDC cyacitsemo ibice. Ibi rero biba urugero rwiza rwo gutuma igihugu gikomeza guterwa ndetse no kugaragara nabi ku ruhando mpuzamahanga, bityo bakavuga neza ko intambara bananiye kuyitsinda, mu gihe abasirikare b'icyo gihugu bakomeje kwiyahura cyangwa bakomeje kwirasa, bakomeje kwiyambura ubuzima kugira ngo ibintu bikomeze gutyo. Uyu ni umwe mu mitego ukomeye cyane M23 yagushijemo leta ya Kongo, kandi biza kurangira neza yaguyemo. Ubu mu bitangazamakuru bitandukanye bya buri munsi bivuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yirashe. Ese ukuri ni uko uyu mugabo yirashe? Ukuri kugaragaza neza ko uyu mugabo we ubwe atigeze yirasa, ahubwo yarashwe na M23. Byagenze gute kugira ngo uyu musirikare araswe na M23? Ibitangazamakuru byandike bivuga neza ko uyu mugabo yirashe ndetse binagaragaza byinshi mu bimenyetso bigaragaza neza ko uyu mugabo ubwe ashobora kuba yirashe. Ese ukuri ni ukuhe? Nibyo koko uyu mugabo yirashe cyangwa ntiyirashe? Ukuri kugaragaza neza ko baza bakakurasa ubundi bagafata imbunda bakayigukira wowe bikagaragara neza ko wirashe, cyangwa se ikindi kintu gishoboka ni kimwe, akaba yishwe nabo bakoranaga muri FARDC. Gusa ibi ngibi bihabwa amahirwe 5% tugereranyije nuko yaba ari operation yakozwe na M23. Mwakoze ni kubana nanjye, mwibuke kandi subscribe, like, comment adishaka kujya tubana no mu biganiro bitandukanye bya buri munsi, aho tugaruka ku biganiro bya politike, imiyoborere ya Afurika n'indi biganiro bitandukanye.